وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيه سجنتا قافي ديبي دا اسمي كمان دمني مجلس أخينا مجلس أكون بكم جواب الكلمة راسي دا أشجرا قافي ديبي يجون خرالة علمي تنبلي راي أسمانو قلتها شيخنا إسلام الدين قلتها ترتي قارئتا أكون دا جيبتا. الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد هند درا واني غافي في ديبين أكي سبب عليه علمي دا اتنتو هبو غافتن اسنون دافع كنما هبو غافتن غافي سنكيزتي odoo deebisaan dhageenye deebisaa itti barbaadu jedhan wanni si leenjisu mahaara waan jedhan leenjii akka waan kanaa dandeessu ta'uu keetiif hogguu qaraaniis haa ta'u fataawaa ulamaadhaa harameen irraayis dhaggeeffadhu sii qara'u jiru haa gaafatanii gaafii tan akkanuma cal jetteetti neeydu deebisuudha yaadda jedhan dura deebisuu yaaduun kun maanaa ilmii qo'annaa jechuudha bifa kana godha yaa hogguu gaafii dhagee tana cal ji'een taa'u isiniif galaame wanni jiru kun cal ji'een taa'u dura deebisuu yaala jedha shari'a qabatu hin deemu hadiisa fala'allahum alladhiina wuliduu fil islaam ju'uutu adillaata gaafii nabiin irraa dhagaansanii deebisaatti kennuu yaalii godhe jirrisu deebisaatti kennuu yaalii godhuun sun dhoorkaan qabu hadiisa sanirraa barame fatul majiid shari'a arba'inaa eegaan hime tureetiin jira haa fuutee tamma gabaabduu dubbii wanni waan kana siilaafisu leenjii nama hundaa haa ta'u kan deebifne deebisuu yaadda jedha gaafii dhageesse adilla akkasiiti hukumiin kun akkanaaf akkana ta'uun oolu yaalit jirta asitti qalbii ta'e as deebisuu taakka ifi iffattashuu lama agartee akka qabattu if qopheessu gaafii san ganuma ati deebitee hin irraanfattu jedha hogguu kam ta'e kun gaafateetii wajji jiraatte sanii akka ammumarraa huu qabee boodaafis tahee hogguu gaafii gaafatan deebisaa isii yaalii godhuudhaa wajji akka dhaggeeffatu deebisaa isii dhaggeeffatu wajji odoo inni hin deebifne deebisuu yaalii godhuu wajji akka dhaggeeffatu kuni dhaamsa ammas gizee hunda akka jedhamu wanni gaafii fi deebii amaanaa rabbiiti rabbirra murteessuu jaanja namni tokko akka adillaa kan odoon isaa dambayin takka adillaa odoon dhagayin hin qeeballe taraa hedduu jaamu qaba ibaadaa rabbiiti amaanaa rabbiiti narrattis waajiba hunda muslimtoota irra waajiba adillaadhaani bobbaatee galtaa santu ilmi jaamalle waan inni mukanarraa adillaa yoo sii galuu baattee takka kan qeeballe haa asumaan kara gaafii fi deebiitti seen hayyee gaafii tokko faana akkiyeettu boojuu warra ammaan duraa ibiddaatu guba lubbuu namaa yoo taate oo akkamii gaafii gaarii boojuu warra as duraa ibiddaa guba yoonii fi boojuu warra as duraa taate nama yoo ta'e akkami ja'an quraana suuraa baqaraarra تفادونهم وهو محرم عليكم إخراجهم آية خنرت كما قال الجصاص رحمه الله والرأس درا بوجون إساني تنماتي في تان ولدا واللبون قمن إبدان نياتا مال تا الدنيا إبدان نياتا نما فداء قدوت إساني رواجبا قبين qabeenya kennanii nama san baasu waajibni shari'aa isaanii kan nama gubuudhaa miti waajibni shari'aa isaanii akkana jaamaa gaafitti aan salaata gaafii lammaffaa salaata keeyyatti niyyaan imaamaa fi maamumee yoo wal dhabde hukumni isaa maali salaata keessa niyyaan imaamaatii fi tamaamumaa yoo wal dhabde hukumiin isaa maali hayyu shaafi'iin salaata khawfii irratti akki jeeyyan rakaa lama sahabaa duraa salaachisee rakaa lama warra hafe salaachisuu nabii saniin sunnaa waajiba ta'e sunnaa waajiba walitti hidhatuu irratti adillaadhaa kitaaba ummi ju'u irratti
akkasuma niyaan imaamaatii fi imaamummaa wal dhabuudhaa keessa jira. Mu'aaz gaafa kaan nabii wajji salaatee ummata salaachisa. Hadiisa juurrattis Mu'aaziif sunnaadha. Warra Mu'aaz duubaan salaatuuf waajiba asirratti deemee niyaan tun sunnaa jetti, niyaan tun waajiba jetti. Asirratti deebi'ee sunnaa waajibni wal dhabuu jala niyaan sunnaatii fi niyaan waajibaa wal dhabuudhaa jala jiraa jeniin ni ta'a. Waan juutu irraa fuudhama gaafitti haa. Gaafi sadaffaa imaamni irraanfatee yoo niif tolkee maamummaa yoo ta'e fakkeenyaaf haata girdoo keessaa fa'a hukumni isii yookaan imaamni salaataa ol ka'e warri maamuma duuba jiru kun irraanfatee takka akka girdoo duuba jiraatuufaa tahee imaamticha ol ka'e kana attayyaatu taa'u jira kadhiiraa takkaa dhalaan haa hukumin salaata sanii akkami haju gaafii gaarii yoonif dhaqqabe ol ka'ee faatiyaa qara'ee imaama dhaqqabu faatiyaa qara'ee imaama dhaqqabu yoo isaan mijjanne jilba qabatee isaa ol jee inni attayyaatu jira egaree fuuti ol ka'e imaama jilbarraa ol juu deemuu fi isaa faatiyaan qaraajuu walitti hin dhufu rakaan kun mulqa bilaash godhamaa taheeti imaama jala deemee jilba qabatee ol je'ee booda rakaa tokko hogguu imaamni salaamata baafate ka'ee itti guuta laa salaata liman lam yaqraa bifaatihatil kitaab وهو مذهب البخاري للإمام والمنفرد سري في جارتي على السواء أسرد ديمسسه سنة ما يفقوا قبورتوي خن خيران في أركان ديسه عند جميع العلماء أركان جامع ركعة فاتحة نسا دبره خيات اتقوتا خجو غافت يا غافي أبرفا نم إرام فيدان لابته أتيات قري حكمي ساو مالي نم إرام فيدان dhaabbatatti attayyaatu qare waan ta'anii qaraan dhaabbata fitte eegizee gattee waan qaraatuun silaalaa jeen jedha akkas ta'a hukumin nama sanii maali jennaan yoo beekaadha attayyaatu dhaabbata qaraan taa'ee qare maali dhaabbata qaraa ta'anii qaraan dhaabbatee yoo qare salaanni isaa guutuu baaxil ta'uu baadhaa fi deebi'ee iqaammatu isarra jira man ahdasa fi amrinaa haadha maaleessa minuu فورد دلاي ورب خران قدين خراب قدين يو بيخا قدين كنه يو والله لانته مو إرام فيدا هبوس تيو خيادة تطاتي جزيسا يو خيادة تطاتي فاتحة چماني اتفوفا لا شيء عليه سلام نساء بوتو جا ايغا يرون كتة يو خيادة تطاتي الرئيبو ركا درا خيست اتحياتون قريبا كفاتحة دا يو كبا كباتي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ركاخا إردي بها جتشجوتو هو القول الراجح والله تعالى أعلم قافت يا غافي شنفا باتي رمضان خيزة هولان برمتي هولان جنتاني برمتي طيب الدانة برمتي باتي تان كيسو وكمي مانان جتشكنا جوخن كنايا دا عبارة دا تفسيرا هيكا قجل فما yeroo soomanaan tahin keessa baatii biroo keessa dilii dalaguut irra heddummaata. Diliin dalaguu heddummaatuu jala hulaan jaannan banamuu jala jira. Akka hiikkaa wayita namni rabshaa godhu heddummaate manni seeraa takkaahu manni hissiidhaa heddummaata. Hoggaanniif namni wallolu heddummaate. Maanaan kana asbaaba ibidda nama geessuu heddummaataadha baatii taan keessa. jannata soomana keessa hulaan jaannamni cufamtiin asbaaba ibidda nama geessuu xiqqaata yookaan ammoo zalaalamumatti hulaan sun cufaadha jechuu miti warri badrii soomana 17 kana dhumanii akkasitti hal wajadtum maa wa'ada rabbukum haqqan kamaa rawaahu al-bukhaariyyu ummanni sun ramadaana keessa ibidda seenee jira Allahu akbar akkana jechuudha hulaan tun bakka cufaadha jechuu miti tafsiirri dubbii khayriin heddummaatu fi xiqqaatu irraa ibaara hogguuniif khayriin heddummaate khayriin tun jannata nama geessitiimi hulaa jannataatiif banamaan maanaansaa khayrii heddummaate jechuudha hulaa jahannamiitu cufama jechuun hiikkaansaa dilii xiqqaate jechuudha akka aasaara garii keessa sanadaan haa je'aniin illee
يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وفيه فضيلة شهر رمضان خنان ما قال قافيجو ها التيانسي قافي تربفا درين كاما ايش تركمتي أرض الشام أرض المحشر حسنه الشيخ الألباني أكن جانين قافي التيان قافي جافا قويا جمتا يوك أمريكا تاني أشومان نجا ودوا نجتن حكومي ودوا كيد نجا ماي قام ديكتو دافي ودويني والكيساني سينا قافيجو نما توكو جناب دا أو يوم قويا جمعتي ديكتي قام ديكنا دافي ودوا يو ولينيات تهمون تو قافيجو را علمان فقهايني كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك عبد الرحمن السعدي في تيسير كريم الرحمن سورة مائدة آية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة جو جلتي يونية نجرا خجو خطادي أسي خمن تيمية مجموع الفتاوى رحمة الله على الأول والآخر أمو ودأنا نبي جناب دا كان داوجي عائشان كزيهم تو حديث بخاري وديستي ودوا جمريت درة ترتيب نساء ودوا كان هر كلام فتح متى جئ سمبودا قامدي كتي أسين اتنكه أسين جاء بتاتنك ثلاث حفنات حديث جو أكرر أيتان قلبيدان خان إدوان جرا أكسف فتح أتشبه ميلا لما ريفو خرط دابي خاسر ودوا دابي سن غوتا جچوتو جرا خنا بي خناتو هو الأفضل والأرجح چالا داجام أما ديبسان مالتا جچو علماء خكنا جوني جرا ديبسان سري احتياطا مالتا هو رقبا ودوا إساسا قام ديكتي أچبه وداتو قبا خجو والله تعالى غافتيان غافي سغلفا جارتين اسو جارتسي جالتو فسكي بنغوتي جارتين جارسي ودو إسي جالتو فسخي بنغوتي خجو لا ضرر ولا ضرار دنتانم تكوتي جاني دررمون نمرنجيرو هقوته جارسا والجبون حقيقات هي أركمو لال جري لمنكن والجبون حقيقات هي أركمو أمو أدو نجايا قبو أدو نجايا قبني ولين نهي غيو قافته فرائحة الجنة عليها حرام فولين جنة إرتي حرامي هي كتابة كبائر ذهبي أو كما قال رحمه الله ها أما قبابدو دبي جارتين أدو نجايا قبدو جارسان نهي خيچون دوركا فسخس قافتو في خناس قافتو شنافة جنيني دوركا مادا شريع ربيت تاك حاجان دفته الدنيا تون فدنا نسيتس غوتمته فدنا نساتس غوتمو دنيا مغالا اسيفس دنتان اركمته اسافس اركمو رجرون تاج دنتان تساقف تجراته تيم انجرتو يون افغله هيما جنين لا جناح دلين انجر لا ضرر ولا ضرار دنتا جارسات يچ اسين دنتا افي دبون قبدو دمانا نديسا وقو اسرات ادلا غدتن هاي نموندا ايغمو راي طلاقني وانغما ساتين دف خلعين وانغما يسيتين دف والتهي جرى لمانيت النكاح جنين هوغا جبني غما يسيتين دف خلعي جنين هوغا جبني غما يساتين دف ادبانان كون غما ساتي يو دف طلاق جنين اسين جبتو ملي شرطي دا اني جبو ملي خنين ايغم جري لما والتوتو ايغم ملي خجو اني بقى خوغو غافتمو يو بيخا غافتتي غافتمتي غافيجو اتيانسي غاوي سغلفا غدفنا ميراثني اركتي غدفنا ميراثني اركتي غافينجو سببالين نمني تي والدالو سدي اسباب ميراث الورى ثلاثه كل يفيد ربه الوراثه عتق وولاء ونسب namni wanni itti wal dhaalu sadihi tokko wanni inni itti wal dhaalu wajji dhaloota tokko ni haa wal godhanna tokko ammas ka itti wal dhaalan bilisoomsu kana sadeeniini arkamaa jedhaniin guddifannaan ilmoon abbaa biddeenaa bira guddatti oo fedhu adeera taaf fodhu rahima biroo taaf maqaan guddifannaadha mataan isaa qofti ميراث خيسا إنو منجرو البتة متمانو چلي ها تلو أولو
وان خنان ألات تني دندا بابا ميراثا كيسا كتامني جيتو كنجر هايا قافتيان قافي خلنفا نمديه ولا لم يتوقع إيسا والما نمني توكو دوئے مسلمہ في كافرون مانسا واللالم ايستي أول لخجو ملكتا علامة إسرى أركم لالنيت ملكتا أمنتي إسرى جلق افتوتين اجتهادا سنرت مرتين ساقو دما على القول الراجح والله تعالى عالم قافتيان قافي خلتكفا ilmi baruudhaaf haraaree ilmi itti baran fannitamirraa eegala. Gaafii gaarii ilmi baruudhaaf haraaleen ilmi ittiin gahan maalii qaju waan gaarii dura kana deebisee jechoota ulamaadhaa akka Ibnu Teemiyaatii fi Abdulaziz Ibnu Baas Muhammad Saalih Al-Useymiin jarri kun ilmi kam godhan waan jiru haya waliin itti caana gaafuma tana keessa deebisaa isii akka jaan hunda dura مختصرة فني سنيتيني إيقلني جل منطلقات في آداب طالب العلم خجو أكنجا فني هندرة مختصرة إسيتين إيقلو إيقنا حتى آنون أكسد جمتا محمد صالح العثيمين قافي واهي علمي خنا قافتني ديبي ساكت تخني علم سلاو قرآن معاديس خيسا أجمعه بركة أفضل هدو أكان خطبو تفسير القرآن الكريم ها تفسير القرآن هاتية وقاساتي أو كما قال رحمه الله أمس رسالة إساء قواعد فكرة وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ القادح فيه آخرة لكن في أصوله تسهيلا فحرص لنيله تجد سبيلا علم بحري نمني إسي داغو بحر كان تشبهون دندو جي أميسا هاجن نمو أصول علمي خيسا قواعد علمي خيسا لا في سنساجرا أكا يترى قبدو هم نتيخني إفقدي ستزيني جيبر أكا خراركت ديبسا دبي أما توقو مختصراتان ايقلني خجو تاك غاف ديبسا لما فايسو متنرد علمي هندر أصول إسيدا علمي هندر أصول الفقه فقه داف أصول أجر ها قواعد فقه أصول الفقه في قواعد الفقه واللب شيخ الإسلام ابن تيمية كيو قواعد الفقهية كبران كنجي علماء هجو غافين هارون إساني دفت يلجؤون إليها غر قواعد خناتي أورياني إركتاني جتشو خيستي كوني فبعد يدو هيه ورا خطابة خايبر ورا ببلا سنبانا نيبكا بارسك أغير ده جرمان سنو علمين هارون يوتي دفت قواعد فقهية كبرى جني شاني جني لكاون جنديساني ميوني سنغافت ميوري لكاوار كباسا لكاون جنديساني أكنا ديرتي قواعد فقهية كبرى خنا ديساني أما كم جيتين دي بسلال توكو قواعد فقه أصول الفقه ضوابط فني سني أكسما قواعد فقهية كبرى أكسما خن محمد صالح العثيمين جري أصولها في خنا لك وخن ولا لوري فقريتين جري خامو ابن تيمية أكمل قوتا جتشو رادبتني جن ابن دقيق العيد خن أما بلا تبيخيغا نافي سنس يا ربي جتشني جن يا ربي نوناغو بلا دا خن خام ابن تيمية خنين اتيمو خن نافي سن ربلا دا ربي نوناغو ابن تيمية علمي قوانا إسا خيسا جن والا مهدوم ميسا جن نظرة مختلفة النظر الشامل ilaalcha bal'aa gallakkisuu kun qaayidaa takka ilaalcha bal'aa gallakkisuu umumaan laaluu jechuu hiikan dubbii ammas itti aansee nabratu mukhtalifaa ilaalcha wal dhadhabduu taate akkana gizee jedhan aayata tokko dhufa jedhan kana dubbata aayata kana aayata isa fakkaatu yoo walit dhufe akka Ibnu Teemiyaan qo'atutti beekan katabeetiin jira jecha kana akka Ibnu Teemiyaan qo'atutti آياني توكو خانا أول فكات يودوفي غراغرما إساتيس نلالا
siyaaqa mukhtalifaadha beeke nabaratu mukhtalifaadha garaagarummaa aayata lamaanii qissaan nabi Muusaa bakka 7 40 yoo dubbatamte aayatuma kanarraa hukumi 40 fuudhuu akka danda'u taphe laafa seetee dubbiin he lallal nabaratu mukhtalifa akkatti yoo reefu maal dubbataa dhufe karaa adda addaatiin laalu numa jettaan nabaratu mukhtalifaa jecha yookaan annabaru shaamil waan takkaan hin qayyadu ilaalcha bal'aa gallakkisu aammii godhu karaa adda addaatiin godhu akkanatti ilmii qoota jan irra dhaqata jan ibnu teemiyaan akka dhaqqabe jan haa akki jeen ibnu daqiiqil ciid sheeytichi je akka waan ilmii ija saa lamaan idduu hammaarratuun na fakkaata je waan gaafatan kan lallal akka waan asiddu rabbi wali qabee fiiti jedhu rabbi waliin du'aa qabu karaa lamaan kanaan qoota jan Muhammad Salih Al-Uthaymin akki godhu gaafii hundarratti adillaa barbaada adillaa gaafii tanaa kun akka qoota jechuu beekat gaafii tanarratti adillaa isii dhiyeessa shawaahida waan jansan kana dhiyeessa jedha irrachi dabree tilaawaa hukumiyyaa quraana maanaa isaa qara'uu beeyta lafzii qara'uu ni beeyna laal itti gadhiifne ka aayata kanarra aayatatti aanuun akkasii yaana kanaan tilaawaa lafzii jeniin tilaawaan hukumiidha asirra teessee quraana kana alama rabbi itti gaagara irra teesseeti suuraa irraa haafte irraa kaase maanaa isaarra qalbiidhaan irra deemte yaa maanaa isaa qalbiidhaan irra deemu achitti kana jee tanaafi tana baan akkanaafi kana quraana irra moo way numa galteef isaan ilmi majaalisu shahri ramadaan baaba fasli isaa keessatti kana qaba tilaawaa hukumiyyaa yatluuna aayata rabbii qara'anii kana tokko ka hukumiiti tokko ka tilaawaa lafziiti tilaawaan hukumiidha maanaa quraana qalbiidhaan irra deemu kun ilmi numa qo'ate wali qabee bira taa'u jira jechuudha hakkanaa eenyuun isiniin jea Muhammad Salih Al-Uthaymin rahimahullah Abdulaziz ibn Baz dubbii tana masaalaa tana akka gaarii qo'atallan Abdulaziz ibn Baz rahimahullah inni akkatti qo'atu jaan mas'alaa takka hogguu arge ayata meeqa kana gargaaraadha barbaade jan quraana keessa bakka wali qaba jan nama kitaaba allafaa deemu inni amma fakkeenyaan si godhe gaa ibnu baas kana addeessinii baasu nama tokkooni daawaa godhi janiin irra daawaa godhi namtichi yaaniin kun waa'ee rabbi sodaarraa daawaa godhi janiin ayanni waa'ee rabbi sodaadhaa dubbatu meeqa jee quraana keessa bakka wali qabu akkatti ilmi qo'atu eenyuun isiniin jee Abdulaziz ibn Baz rahimahullah jab lal bar saboo dhiqanii dhuganii rabbuma karaarra kaayee rabbi karaarra nu haa kun asiin ulama kanarraa akkaataa qo'annaa ilmi janiin lamaanii reefu deebise muktasararraa eegalaa fi qawaa'idaa fi usuulaa fi dawaabixa isiirratti eeggata kajuu hawarra jammaraatii fi kadhumaatii sheekotiin fakkeenya isinii godhe kun mahaara leenjii akkanarratti leenjifta kun warra bal'ina barbaade bal'ina rabbiin waa baas haya kanarratti utaalee akkaataa wasiyyatii lixalabati ilmi kitaabaju mana jira amata jaadura maqaa kana itti baasee gorsi tokko akkanaa kadabre ni jira kitaabni kun san booda dhufe dubbiin duraa boodaa tarabbiitti an harka keessaan qabu فالحمد لله رب العالمين كتابه سنير ونجو علمي قوته دا غافي في ديبي الدميسي تجا كتابه فتواتي قوتيا هي كتابه فتاوى علماء دا هدومات كتابه كان قوتيا كتاب نكون هوغو درا سيغافت سي خنا فوديتي اف غافتا اكاريبو جمره جو سني قوتنغا غافي في ديبي اما معنا قوتو كان بربادا جيراتو دان سيغلت يوخاني نغو متاو تاتي nawajjit jirta atis jechu gaafas kun guutuma qo'atte yaamta ho takka booda gizee firraa gurraa cuftu yoo itti bantee bira teessu deebisaa itti kennaa yaalaa wajji deemta ana kana na fakkaatti yaada kennimee ati akka waan siin jedhee atu itti kennaa deemta faxinni akka keetiin jiru rabbi si haa godhu faxinni akkasiin jiru rabbi si haa godhu akkasirra deemee hogguunii fi وصيتي لطلبة العلم كتاب نجو فتوى هدوميسو لقبجا كتاب كنا معالم على طريق العلم هي
خرالي ملكتوان علمي بربادورت كتاب نجوس خنا الدميس تاك ها أكسما مطارحة ساعة خير من تكرار شهر غافي روتك خنتي تيتي اتيادي دي بفتوت تكا بيخمون بيخو جتي اتلالتوت قوانا باتي تكا چالا نجيسي سنتو قوانا باتي تكا چالا إنكم مالجتو هيك كانسا بفكتيتين اتي if qoratte duru if baftechu wan akka khanafe do hin qabwan lalla akka wan teti khotume ifi mizana jette khitabu qotte jamte ya qaida kane tutan nisin mutarahatu sa'a khairun min takrari sha bulughul maram masfuta kitab tahara kaisa mal fan nadi bajette tanafan be bulughul maram kana tilawa hukmiyya jenne ga muhammad sallallahu alaihi wasallam raref he إيراب دبين قلت إيراب بدي سيني أبا بلوغا خنا فوتيتما كتابة طهارة خيسا مسألة تنفان نبيبا أكما كاتي رباتا أولو ربي سباسا ربي تنوى باسا هي أجمان كتابة صلاة سنتا دابين خنا اللي غافان هاسينين كبانسيا أسمو فوتيتا تيما مسألة تنفان نبيبا تنفان نغلا كتابة خنا درسي قد جبتا أما دقيقة ديدما خيسا بلوغ المرام نفتا كبان قوتت إفرّ في الدين غافة تبيع كنا رجلين جبته أماس نما واسي غافة نما غافة أدو فالمانغوني نامو هافي مذهب أبلوتين جبيسا خنجنة أكاكوات تنيفين غافي تنرى جيران رافودا نامو هافي مذهب شيء أبلوتي ولا منامن نكيغت أتي عن علمي فين دي مكاهيتي إيرا ربي سناغل فوتيتما لالان أدلة تبرباد خارم دبين اتقلتو لالمالي أولا شيء أقولو كنا جيه تولش بقى ربي لا فسر إنيو في إنيو سبتك مالنا دبان موكم أوين الدبابة ديم قام قوتو نتفكن نوچو مانا ناسوغيا أكاسي قوتت بفكاسي تيني هقاني في مسألة فإن نمني سيغافتا فإن نما والغافتا فإن ريديو رادا جيسا فإن غورسا رادا جيسا واني أتقوتو قفتين فوتت wanni ati gootu qoftiin waan kana deebisuu yaaluu fi waan booda itti dubbiin bakka itti booda'aantu yaalu jechi kunii fi if gaafatuun harreefu juu tokkuma muxaarahatu saa jechi juu sunii fi dura deebisuu yaaltaa kaniin hogguu reefu dura jammaru juusan jechi kun tokko deebisuu yaaluun kunii ifin leenjisu jira mahaaraa jeniin maqaa isaa leenji qoy ilmu matan akkatti naagaltu afaan rabbii hukamittiin dandaa maharaa jechuun leenjii jechuun kanaa jeniin haya haadaa wallaahu ta'ala alam gaafitti yaa gaafin itti aantu gaafii kudha lammaffaa yaajuujii fi maajuuji ilmaan eenyuuti yaajuujii fi maajuuji ilmaan aadami yaa aadam akhrij ba'asannaar hadiisa juutu adillaadhaa jettaan haa gaafitti yaa gaafii kudha sadaffaa dajjaaloo ilmaan eenyuuti dajjaal ilmaan aadami شري درة نما اتعاني نبي موتي نبي بود اتعاني ربوبي ما همتاجا بين عينيه كافر جتو جراجا أعور عين اليمنى نما جتو رتي أدلة قافتيان gaafii kudha afuraffaa namni kiristaanaa tokko isaa shaqaraa tajjiru yoonii bishaadaa qabsiisan irranni salaatamaayi من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة حديث خان كيزتي إنما الأعمال بالخواتيم نمتج شهادتين جيدوه فله مال المسلمين وعليه مال المسلمين حديث خان كيزتي عمل قليلا وأجر كثيرا نمتج شهادتين جيدوه ندكني إرت صلاتني خيسسا الله عالمي قافتيان gaafii kudha shanaffaa qabeenya kiristaanaatiin muslima awwaaluun ni jiraayi qabeenya muslimaatiin qabeenya kiristaanaatiin muslima awwaaluun ni jiraayi qabeenya kaafiraatiin muslima awwaaluun ni jira gaafii kun hukmi hadiyyaa keessa seena hadiyyaa kaafiraa qeebaluun ni jira jenna dura haajara hadiyyaadha akkasitti taakka hadiisa bukaarii odeeyse مقوقس موتين جاء النبي محمد فهدية إرجع جرا جبادات إرجمه فراسا فردات إرجمه هدية كافرة كيبل ورتي أدلة هاي خلاص لفقيسا
gaafa jiru hadiyyaa qeebaluun ni jira gaafa du'e qeebaluun hin jiru namni jee faliyaati biddaliil akkaneetta hukumi hadiyyaati ni qeebalamaa kaju wallahu ta'ala alam gaafitti haa gaafii qurayyaffa namni tokko osoo dawaa godhu yoo nama ajjeese hukumii isaa maali? namni dawaa odoo godhu yoo nama ajjeese man taqabbaba hadisni hasani janiin namni dawaa namaa godhe walam yakun ma'ruufan bixibbi ka dawaa namaa godhun beeyne namtichi sun faasaaba nafsan famaa duunahaa fahuwa daamin namtichi dawaa namaa godhe qaama namaarraa waan takka miidhe waan miidhe san isaa kafalaa ka dawaa godhun beeyne baana bartu bartuun dawaa godhun nama bara jee sababa sanii namni waa ta'e taanaan diyaadha kafala guma ammoo namtichi dawaa godhuu beeku dawaa godhee dawaa akka godhe saniin namtichi yoonii fi kaduu taate kuni waa takka qadara rabbiiti rabbi sinaa sabbarsiisuu aali gaafitti haa gaafii 17ffaa kaafira dhiqanii awwaaluun ni jiraayi kaafira dhiqanii awwaaluun ni jiraayi udaan dhiqan hin tahaaramu tagbaabbaan udaan dhiqan hin tahaaramu yooniin tahaara jee gaafuma jiru kottu islaama ijaaniin san dhabe taanaan dubbiin dubbii kanaati fixeetiin jira inni nun dhiqanne maaliif hin dhiqan kaafirri nun dhiquu keenya kummaa dhiqa kaafirri hin dhiquu amma gabaabduu dubbii deebisa barbaaddaa najaasaan saa eeniyyiidha udaan dhiqan hin tahaaramu udaan najaasaan saa eeniyyi intaal mawduu dhumtee jirti gaafitti haa gaafii 18ffaa waaqeffataa jechuun amantii moo sabaa? Gaafii gaarii akkana dhiirti. Waaqeffataa jechuun amantiidha moo sabaa? Waaqeffataa jechuun amantii. Quraana irratti eessa barbaanna waan waaqeffataa dubbatu yoo jenne suuraa makkaa keessa barbaanna. Quraanni kalaamni rabbii keenyaa makkiyyi fi madaniyyi akka ulamaan qoodanitti. Wal hangi tokko suuraa makkaati wanni suuraa makkaa dubbatu guutuun saa waaqeffataadha dubbata akka ilmi keessa faxina taataniin isinirraa fedha beeke wanni suuraa makkaa ta'e guutuun waaqeffata dubbata waaqeffataan kun kuffaara qureeshii jechuudha durri lola jihaada islaamaa lola badriiti jan sababa lola aadaati lola waaqeffataati ilmi dhagaa ummanni kun keenyaa fi jinniin beekan لا المرء مع من أحب يوم القيامة وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده نوفي سندو تكنوا نفن إيغا مكي في مدني هجرة بان ربي بجنن دي بسندو أكنا ريرتي ولا وبراء أما قباب دو دبي وكيف تاجتون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ورين مسلم توت افتلاتتان والله نقرت يبا أشد الناس قرت إنيو يهودا دافي وكيف تادا قرت والذين أشركوا جاما إسان كان مشرك جنان قال الذين أشركوا يوجيما وكيف تاني جيجت بيخي عبارة نساء قال المشركون خطاب الرجوع عبارة كم جتت الرخيصة waaqeffataan ni je'ee jettee xirra keessa waaqeffataan kun kitaaba irratti eessa jira kuffaara qureeshiiti warra aadaaf jecha guyyaa badrii lole abijaalii irra faqiyaa kun adda bahuu fi dhabe nama kun isa adda bahuu dhabe abijaalii irra faqiyaan je faqiinillee sila abijaalii irra waan dubbatu hin dubbatamu arrabaaf ammoo himaaru ahlihi afqahu minhu janii waa arrabsuun ni jira beekan umariitu islaamaarra jee jambar bar beeki gaafa koo bareeddu jirti dubbii umariitu islaamaarra jennaan achirra waaje anuma waaje cubbet akkiin siin jee himaaru ahlihi afqahu minhu ni jaan maqaan faqiyallee waa isarratti hin dubbatamu ammoo waa arrabsuuf ni jiraati gabaabdu dubbii abii jaalmee kam jee yaa rabbi jee jambar in tastaftihu faqad jaakumul fathu muhammad kun aadaa abboota keenyaa balleessuudhaa dhufe nuufi isarraa ka dhugaarra jiru ra'aansi jeja ka dhugaarra jiru nabi muhammad akkasi rabbi ra'aansi allahu akbar lolli badrii lola aadaati abii jaalirraa kuno agarte lolli aadaa teenya balleessee jeet
akkanaani lolli sun lola waaqeffataati lola mushrika qureeshiiti wanni lafarra jiru kitaaba iimaanaa ibnu taymiyaa katabe as durallee gaafii tana bifa akkanaatiin himeetiin ture وقل للذين أوتوا الكتاب في والأميين ورين كتابا خنمي في وكيف تعدانجين جي أمي يجون نوتي نبيين نوتي نرغمني أكدالن الجرة أكدالن بباني غلا خنانيس وكيف تعجنين واقع غرب غراچ غرا غربا جچكنا يوغا نبر جچكون حرامي بيكت بانديرا سمانا اسنيمو Bandiraan tun bandiraan maareedhaa tayyaan tun gurraachi gubbaarraa kun rabbiin akkanaati jechuudha. Kitaaba isaaniitti jira ijoollee mana barumsa barsiisan gaafadha. Hee laallal bandiraan tun qalamni sii meeqa? Sadii gurraacha diimaa adii haaya kanaan isinii fassara gaamma. Gurraachi kun sifa rabbiiti jedhan rabbi nu haaraarama. Oromoo kana jettu mee dhageessaniisin kunoo waan akkanaa tanaan teenya jedhani maal goota gaa hee kufriidhaa qabadhu wanti kun kitaabni kun kufriidhaa akka akkasitti dabaafattan laal amaanaa rabbiiti wanni himu jiru kun gurraachi gubbarraa kun sifa rabbiiti jedhan waaqa gurraacha barra kanaar sifa mawsuufa bar hee naawit hiraabatti karaa bar waaqa gurraacha garaa garbaa gurraachi gubbarraa kun rabbuma isaan gabbaran diimaan kun haqaa fi dhiiga jedhan dhiiga dhala ilma namaa dhiiga namaa eegu adiin kun haqaa fi waan dhumarra gee daaraa lafee dubbiin addaa ta'ennaan dhumarra geeyse meeqa makkatti baandiraa tanarraa akkana fedhanii jedhan kitaabni mana barnootaa jira barsiisota hunda gaafadhaa ijoollee barattu gaafadhaa itti dhaqqabuu dandeessan kanatti dhaqqabuu barattanis wasaqummaa isaa adda baafatuun qofti isiniif gaa haa waaqeffataa jechuun hukumii shari'atti kami maqaa amantiiti amantii keessaa maal jennaan mushrika kuffaara qureeshii jennaan quraana irratti rabbiin akkanaaf akkana jeedha haa gaafetti haa gaafii kudha saglaffaa namni islaama ta'e irreecha dhaqe hukumii isaa maali? Namni islaama ta'e irreecha dhaqe hukumiin isaa yoo amantiidha jee dhaqe kaafira shahaadateeni jee diini deebi'a akka shahaadam tuulaa jee rahimahullah bar ulama nama godhuun kun rabbiin barni ni imaadhaan jee kabakka du'ee odoo jiru qabri odoo jiru dubbatamaa jee kitaaba imaana ibnu taymiyaa katabe darajaa ilmiidhaa jee warri waan beeyne odoo qaamaan jiru dhume warri waa beeku du'aan saallee ni dubbatamee asumaan beeki dubbiin na buute malee gaafiin deebisaan isiidha namtichi irreecha dhaqe amantiidha je'ee kaafira shahaadatee ni juu qaba akka shahaadamtuu laa jee rahimahullahu dhugaasaati taakka yoo aadaa oromooti jechuufiin dhaqaa yoo jee nama arrabsuun deemu ilmiin adda namaa baasuu deemaa dhaggeeffadhaa jaahila jeniin nama sana jaahila akkamitti karaa lamaan irreechi nu dhalle namaan nu dhale nuti namni eega nu dhale eega namarraa dhalannee booda irreecha dhaqu arkama abbummaan fedhe haa dhaqu fedhu oromtichi dhaqa fedhu hasanii asii dhaqa eega dhalatee booda irreecha dhaqa abbummaan dhaqe sunu kanuma fedhe haa ta'u waan fedhu fida mookam dhalatu duree jennee bara ahaa odoo irreechan dhaqin oromoo tahee jalannaa katabi dubbii tanatti hayyee odoo irreechan dhaqin oromoo tahee jechuu jalaa bee kanaa oromoo nama godha yoo jee gowwaa jaahila taatee jettaan li'annahu eega dhalatee dhaqee eega oromoo tahee irreecha dhaqeen sii galte qaama ahaa edaa inni oromoo naman godhu asii wallaalaadha taateettaan taakka karaa kaaniin ammas nama odoo irreechan dhaqin dhumee jira warri irreechan dhaqin sun oromummaan isaanii irru jechuu haqarayimaa balleeyse zulmii jiin allahu akbar ilma abbaa dura faxaree janiin kana hee hay namni kun kan dhaqin ka odoo irreecha dhaquun hin eegalamin du'e sun oromoo miti hoggaa jee arrabsee jira dogongorteettan
تاك قبطين لما فادا إدانو قيو مخيسا يودا كان أورمو تهاني يوجي نمني دالوتان أورمون تهين يوديمي إرچادك إدا إننيس قيو مخيسا أورمو تهججو إدا أورمومان دالوتا متي ميلو مديمو هندا قيا خيسا تهودن دا جچوسات فجاجاجين أكناني خرا لمن كنان جاهل يتان أمنتي دجو كافر يتان خنا أورمو نما قد يوجي خدورة دبرساني في خورمون تين خدق أورمو تهو خنان ولا لا يتان نغو ما فيان دلغ يوجي مو نغا فيا دلغو دان غواجين غافيتيان gaafii dima namni gaafiin xiyyatuun isaa aarsite deebisaa waan kanaa itti kennu qaba sammuun itti yaadee gariin namaa tiiticha waan ajaa'u malee hin fedhu gariin namaa kanniisa waan urgaa'u wali qaba ati hiriyaan ta'e gaaraa deemsiti fiddi ati asuma madaana nyaadhu jeenjee kan maali bakka قشاشة ملي فايدة كان قبو نفيد بيه سجين خغافي تنا ديبسو والله إسا عرسنا واجون نفيد بيه سجين هاي تنانسي غافي جد مفا واقفتان قبري إسلامت ني أولا ماي واقفتان قبري إسلام ني أولا ماي هنا أولا لكم دينكم ولي دين دعا في جروت ولين قبدني دور كاد حكم رب الجين غافي تيان غافي جد متكفى نمني صوب دغو فدين ربي إيرغا تموكمي نمني منيجين الرابع الماء من الماء متفق عليه ندقتا خجو غافتيان غافي دي لمفا حديث نقول نسخمه خجو سبل السلام وني رد نسخمه وني رد نسخمه واهي وني رد نسخمه واهي ور مناما خيست ها اتيانس غافي دي لمفا دلان صلاه سي خيت اذانا في قامان قبدي دلان أذانا في كاماني قبضيه هنسبني دلان صحابادا تأذانته هندجيني عبد الله بن عمر عن ذكر ربي رانا مكا ربي دبتو رانا من دور كجا في كسنة جيشي راجيا دلان رت سجله الفودو خراب ودما أذان الفودو رفك مالي أذان خيسا سجله الفودو خراب ودما دلان رت سجله الفودو ننجرتو أذان دلان رنجرو هنسبني إبادان تو كفيا هندجيني هنگا دلان أذان تو سندي راماليدن غافتيان غافي دي صدفة من كريستانا خيت صلاة النجراي يونيف فوتو يسوس غرغلو باته صلاني وننر صلاة طهارة وقوته دور كان قبو جنين غافي تيان صليبتي غرغلون دور كدا وخبيروتي تجرا هيه غافي دي أبرفا نخاين جري خيايا دومي دمين يو خان أبان غدا ديبسو دنداي أبان غدا نخاتومي ديبسوني دندا هندندو اي سباسا نبي محمدو نخا حكمي ربي دومي ديبسون دندوي خوني وري ميشا ربي رتي ادب دبي ديبسو دندا هندندو جين نبي محمدو هندندوي اني دندا نخان كون دومو في جراتون حكمي ربي تي بيكم ربي ها ربي رفرجي بودو هندندو ابان في هندندو ني جاني في كانسا كنيچو دومي في هندومني خنا حكمي ربي تي بيكم ربي ربي نويما يو ربي دوميجي لكن دومني ابان غدا غدودي ادو موكم كنجا هنتو دور كمان he rabbiin qabsoo qabu jenini bad ulfaata dhabeekat hin danda'amu akkanaan dhoorkaadha namu akka adabatu shari'aa rabbii keenyarra diin kanarraa nu adabadhaa jin yoommoo maqaa manguddummaatiin sokkituu galchuun shari'aan ni ayyamama manguddoo akkasii rabbi aamil keeysu ni jira shari'atti ni haadhume deebisu نبي محمد يفون يممو دمينا في أبا قداتي في شيخ حافظ أبا فديفون يممو حكمي ربي رو وسنا بو أكا نخان كينيا را دشنين قدما إيسا إيغالجين بكر را إيغالين بيخو جرجورين أمو منتانا لغاقه سندورا وجين أبا را إيغالين بيخو أما قباب دو دبي نخا ربي نخا شريعة دا خدومي أبان قدادا نخا نونغوني نوتي إسلاما على ملة رسول الله خرا شريعة را والفوني
ilmaan ni haadhaan dhalate jennee dhaaddannaa barbaadutti Allahu akbar nuti islaamni hogguu dhaaddannaa feene gizee faaruu feene nuti bar haadha abbaan keenya ni haadhaan nu dhalanii jenna ni haa balleeysee abbaan gadaatii fi dameenni shari'a dhoorkaadha haraamii kufriidha waman lam yaxkum bima anzala Allah فأولئك هم الكافرون تجلا سينا يو حلال قدتي خجو هندن دو خران شفا قافت يا قافت يتمي شنفا دوبرتين هيرم تتكا وسو أبا منا سوى جيرين بولي يوم أبا منا برادوي ميراساني كابدي خن أكريفو قافت درا خيست دبري سببالين نمني تيوالدالو سدي نخا والقدتو وجد ألوتا بلسومسو خنا سديني نجرا خجو والله أعلم قافت يان قافت يتمي جافا نمني تقونين إسلام جيو صود يوم يودي حكمي ساكمي نمني تقونين إسلام جيو خرد حكمي ساكمي قرينات الدباسة أكا حديثا نمتي توبا ديمو خا نما سغلتمي سغل جيسي دي بغوتي ودو ديمو جرو خرد نمتي چسن بغان إسلامه في خانته قرينات ربين akka hadisa san keessa jirutti addabaa waan addabaasu fide namtichiniin islaamaa jee nu biraa ba'e karaddu'e muslima yennaammo istiqbaalaniin islaamaa soofaan isaa suni akkamin murra amaaraata melekketowwan islaamawuu isaa dhugoomsu arkannu itti dalayna yoo kanan arkatin alaslu baqaa'u maa kaana alaa maa kaana alayhi kamaa qaalahu ba'dul fuqahaa dubbii kanaatii gaafittiyan قافت يتمي تربفا نمني أزي الأملت صلاة الجمعة ديسي زور مسلاتا والحكم ساكني نمني جمعة سدي والجلد ديسي قلبي إسا قلو فما حديث نجو واجبنا صلاة الجمعة ركا شيء كما قاله الوتري واجب يجو ورا أصولا برتي ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه نقول فمان سنو كتات راتك نكتات ما سن راتك واجب ديسي نمني واجب ديسي دلاوة دافع عليه التوبة قافت يعني قافت يتمي سديتفا خلوتان حافظن ابيهم سن حكمي سين كامي خلوتان حافظني حكمي سين كامي قافي جت وفني سديا وفتا امنتي مسلمة خاصي تا امنتي بيروت خاصي دا كلمان من تشبه بقوم فهو منهم جتان جرخنا لمان دور كان تا مسلمة خاصي تا كافر تجت خاصي دا ها تيدو تنجرتو akka qamisa waliigala namni hundi kaayatu qamisni namni hundi kaayatu qamisa kana gariisa turki janiini amma qamisa kana hunda kaayata irra walqixa achirra deemsisee huccuun istimaala isii keessatti hunda walqixa alaslu fi kulli shay'in al-ibaaha kanaan akkana jaaniin kalooyitaan haafizzanii sun nama baratee ittiin eebifamu amantii nam tokko odoon ta'in yoo inni sun kaayate sheekaas hin janiin akkasumas sheeyticha kaafiraatis hin janiin sheeyticha amantiitis hin janiin nama waan san kaayateen nama baratee barnoota keessatti eebifame beeka namni addunyaan guutuun akkasi beeki kun maal jaamamma alasawaa wanti aadaa alaslu fi kulli shay'in al-ibaaha يومو وانت إني خاية سن أمنتي نم تكو خجلك إسوتاتي من تشبه بقوم فهو منهم أصل صادور كادا جتان وان إني إرد تجيل شوتو مرتي تخنا خلويتا وفتان سن أبا إسي إني تخاسي سنيتو فردي تخنين قافت يان قافي صدمي سقلفا جني في إنسين قياك آما والقرتي رحلة الأخيرة رسالة جتو قبا جني إنسي ملائكة والأركني خجو يوم يرون الملائكة لا بشرى أكسم الناس وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق جني إنسي يوم القيامة والقرتي جتشوتو جرجان والله تعالى أعلم قافت يان قافي صدم فا أصوب شانجرو دخار استنياغو نجرا تقاو دخافي بشا والجلوف نجراي أصلين قل لي فنا خيستي بشاني تو أصلي نما بشان دبيتو ترتيب خانتي دلغت هذا معروف عند الفقهاء يو بشان دبدي دغادان قل لي فت يوني في بشان دبدي نتمومت وني واطهارا إزالة النجاسان بشان أصلي ساتي
dhagaadha biyyeedha istihaalaa oo izaalaa kana afran tartiiba akkana jaamaa maaruufun indal fuqahaa akkana janiin haa hogguu dubbiin dubbii kanaa taate alaa wajjil misaal nama tokko dhagaadhaan tolfatee achumaan salaati roobni isa roobe butaantii isaa san jiini isa tuqe taanaan dhiquudha qaba xahaaraan reefu istijmaara jenne sun eeniyyiidha moo hukumiyyi rabbiitu irra laaffise malee asliin waan sanii ni jira teeysiira jeniin ruksaa jeniin zaatti waan sanii ni jira namtichi akkasitti salaati roobni isa roobe dhagaadhaan qulqulleeffate jiini kofoo tuqe san bakka san dhiqu qaba najaa xahaaraan bakka sanii eeniyyiidhaa miti hukumiyyii jeniin asirra deebi'ee dhagaa fi bishaan wali qabuun bidaa kamaa qaala muhaddisul asri rahimahullah joollee firraa dhoorkuu ni dandeenya kabirootitti dubbatuun dhoorkama kanuma qofa deebifta wanti kun irraa badalamoo asliidha dhagaadhaan godhatuun asliidha moo dhagaadhaan godhatuutu asli moo zaata deemsisa moon siin jee bishaaniin dhiquutu zaata deemsisa moo dhagaadhaan godhuus zaata deemsisa inni kun isarraa bakka bu'e moo asliidha taheetu yoo harkame akka ganaa deebi'ee dhiqatu akkatti himtu haaya gaafitti haa dubbiin bidaa jechuu ulamaan tu'itu joolleedhaan bidaa jechuun akkama lafante teessu jettaan aalimatti miila ol fuutee haay ilmi irraa barakan dabit dhorkamaadha jettaan joollee immoo itti kunkumta waa takka hin sodaatinsa huma namtichi dhagaadhaan tolfatee kanaaf kanate kumaaruufun indal fuqahaa beekama waa takka yaadin haaya gaafitti haan Gaafii soddomii takkaffaa. Dhabarraa bakka bu'ee jechuun akka isinii galu haaya gaafitti haan Gaafii soddomii takkaffaa qabeenya nama dhaabatee. ammas gaafii sanitti kaafe baaba qiyaasaa namni wudu'a qabu waddaa deebi'ee waddaatuun jira adillaatti qabdaniis wudu'a gubbaa waddaatuun ni jira shiretti wudu'a gubbaa waddaatu yoo jiraate dhagaadhaan tolfatuunis wudu'a jaama istanjaadha jaama tahaaraa bishaaniin duubarra dhufuunis odoo tahaaraa qabduu tahaaraa irra fiduu jaamaa afdalii beeki akka yaadattaniifin isin gaafadhe malee wudu'a irra waddaatuun ni jira hanga yaa ayyuhalladhiina aamanuu idhaa qumtum ila salaatiin hin bu'initti hanga kun hin bu'initti eega kun bu'ee booda immoo yoo diide malee hin waddaattu san dura salaata hundarra ni waddaatan asaara garii keessa kanaa jira asirra deebi'ee wudu'a gubbaa waddaatuun afdaliiwi caalaa jaamu yooniif dura dhagaadhaan tolfatee bishaaniin duubarra dhufe طهارة تنقى قل كلنا بكان جو جاما يحب التوابين ويحب المتطهرين أسر يوكنا في كنا زنجي يوني في ريفو دغان تولفته جيني ساتو كي بكسان كو فكدي تتيمي جي بكبو املي اصلي متي جچون اسينا كسي گلو جي هاي اتيان سيغنا Gaafii soddomii takkaffaa qabeenyi tokko nama dhaabatee yoo namarratti argame eenyu murteeffama. البينة على المدعي واليمين على من أنكر نمني خصصا رقادة فدت رقا يجون لإثبات خلاف الأصل بي يمين يجون للإبقاء على الأصل خنان ديما ماين نمتشي خصصا رقادة فدت نمتشي خصص رقادة بتانا وانسا سنرد أبان خصصمي نغاقت وبه تبرأ الذمة خنافتا انتهى الموضوع قافت يعني Gaafii soddomii lammaffaa addunyaan takka yoon ma bira duute ni qabaramti moo akkamii? Alamiin mu'taman naam namtichi meeshaan isa bira kaayamte mu'taman ijaam amanamaadha illaa bil ifraati wa tafriit kana lamaan keessaa sababni tokko yoo irraa dhufe malee hin kafalu namni amaanaan bira kaayamte sababa kana lamaan hin malee hin kafalu ifraaxaa fi tafriixa takkaa beekaa godhe oo ifiif ta'addii irra wasanaa bee oo eeguu dadhabe haaya akkana jedhama asliin nama kanaa amanamaadha waan san kafaluun isarra dirqamaa miti famaa alal muhsiniina min sabiil haaya jedhama
namni addunyaa nama bira kaayatee bira duute yoonii fi ta'addi sababa du'aa yoo inni itti ta'e milekkata yoo qabaate ni kafala yoo milekkanni kanaa ittiin dhaqqabamin alaslu baraatu zimmaa hin kafala gaafitti aan Gaafii 33ffaa namni amaanaa meeshaa nama bira kaate hundi asuma jala seena haya gaafii 33ffaa namni irraanfiidhaan janaabdaan salaate hukumiin salaata sanii akkamii? namni irraanfiidhaan janaabdaadhaan salaate hukumiin isaa Umar gaafa kan janaabdaan nama salaachiseeti gurbaan irraanfatee janaabdaan nama salaachise je'ee gurbaaniif baana beekan akkana je'ee salaata irra deebi'ee salaate jan haya ihtiyaataaf ka Umar kanaa caala jettaan fuqahaayni kan ammoo kiyyaan gaafa kan kophee gubbaarra haqeeti jala isii quban qabu nabiin salaata seene jan jala kophee sanii najaasaa jira asirra deebi'eeti jibriiliitu dhufee yaadachiisee jan kophee rakkoo qabdi salaata keessa kophee tana baafate jan sahaabtonni warri kophee irraa haqe guutuu wajji baafatan jan jarana isin kophee maa baafattanan yaa dhaamsaan na dhufee jedhe kopheen tee rakkoo kanaa qabdi jibriil na hime sababa kanaatiin baafadhee haya wajuu daliil jetta gama odoo kopheen baafatin dura gizee najaasaa wajji Allahu akbar janii dhatan san qaba he salaata keessa jiraa mire Allahu akbariin sun fayyaa tahuun odoo yaadatuu baatee salaata kana asumaan ichi fixee irraanfiin sun hanga salaammatu biraa yoo odoo geesse salaanni sun fayya tahuu rakka ceelchee waan Allahu akbariin san irran deebiiniif qa wajjin daliilaa isinii galeemma Allahu akbariin dura dabarte ta irraanfi wajji dabarte sayya taanaan irran deebine echumaan itti fufe taanaan aha lakka odoo irraanfin akkasuma fixee ni jira jaan kun adillaa isaati tokko akki Umar dalage hukumii takka ihtiyaataaf jecha immoo irruma deebuu caalaa jaan wallahu ta'ala alam gaafitti aan gaafii 34ffaa horii yataamaatiin hajjii godhuun ni jiraayi? namtichi hajjii godhu qabeenyi isaa halaal ta'uu qaba horii yataamaatiin hajjii godhuun hin jiru namni horii haraamin hajjii godhe aasaara garii keessa wa in kaana fi sanadihi nabar idhaa qaala labbayka allahumma laka labbayka hoggaaje yaquulu laa labbayka miti si jalaan owwaadhu siin owwaadhu akkana ja'anii hadiisa jaami'ul ulum wal hikam inna allah tayyibun laa yaqbalu illaa tayyiban hadiisa juujala hin jiru deebisa wallahu ta'ala alam gaafitti haa Gaafii 35ffaa beeleedaa makiinaan dhooti takka namni biraa yoo lubbuutti dhaqqabe eenyu kafalaa? beeyladaa takka makiinaan dhoytee namni biroo lubbuu dhaqqabe addunyaa san eenyu kafalaa? idha ijtama'a al-musabbibu wal mubaashir hee mutasabbibii fi mubaashir namtichi sababa itti tahee fi namtichi qaamaan dalage hogguu walitti dhufe quddima al-mubaashir qaa'idatun inda al-fuqahaa namtichi sababa itti tahee fi qaamaan godhe hogguu walitti dhufe abbaa qaamaan godhe muqaddame namticha makiinaa addunyaa dhaheetu kafala abbaan qalee akkam baktiine balaa irra laaffisuu jaama foon kana bari gurguruus ni ta'a irraa kaasuu janiin kaagenti irra laaffisuu hujaama achirra deebi'ee fedhu foon kana naaf fudhata juus niin gurgura juus narraa kaasaa biyyaan juus sana akka rabbii isa laaffise hukumiin dubbiidhaa abbaa makiinaadhaan dhahee kafala wahuman dhawamin kunis yoo beekaa qalemmoo taphni hin jiru gaa way tapha jiraaree way wadda baafatu jira akkana bar dubbiin kun waa xiqquma dhahee kun qalee santaatu shawwaddii kanaa keessatti kam jetta gaafiin akka jijjiirree hee addunyaa fayyaa khiyaanaa janiin haqalee hee nama haada namatti hidhe rabbi haadatti hidha janiin wamaa hukmuu siin jedhan maa bahara lanaa jaaniin idha ijtama al-musabbib mutasabbib wal mubaashir quddima al-mubaashir haya gaafitti aanu abbaa makiinaatti kafalaa gaafitti aanu Gaafii 36ffaa nashiida yaanii nashiidaa dibbee qabdu dhageeffachuun ni jiraayi? bishaan shuumoo gaafatuun shuumoo gaafatuudhaa jan dhufuun maarree biraa dhuftee jan asirra deebi'ee dibbeen ta dhalaati dhiira waan dhalaa naanneessitu hin feenu shari'atti hin jiru jiin gaafitti aanu Gaafii 38ffaa
meeshaa fooshaa masjida kaa'uun ni jiraayi. meeshaa sharaa taziyaa sharaan taziyaadhaa bidaadha ulamaa biratti ni hunjiruu haraami waan jiru irra firdii kennitaa zaata isaatiif hunjiru taakka akka namni shari'aa diin adda baruuf itti dhiisan ta'a hukumiin isaatu kanaa tokkoomi kun itti aansee masjidni innamaa buniyat limaa buniyat masjida quraanaa fi kitaaba rabbiitii itti jabeeffama malee wanni namni salaatuu fi wanni namni salaanne wali qabu masjidatti hin jabeeffamu gowwummaa wallaalarraa wallaalaan ni barsiifama masjidni kanaan jaaramne masjidni keenya maarreen keenya rabbiin akkana hin jenne masjidni kiyya jedhe kanaaf alhamdulillah manni keenya mana keenya manni rabbii mana rabbii namni mana kiyya salaatee fi namni mana rabbii salaate wal qixaa miti jaahilli kam godha sheekotii hacuucee masjidninis keenya afooshaan tagandaati minaan minteen takka nuti walitti kana nu jaaratee barje akkana hin jenne rabbiin akkije salaanni mana salaatanii fi salaanni masjida salaatan darajaa meeqa wal caala jeo tanatti masjidni keeysanii miti mana rabbiiti mana kee kaati irraa haasoytu karabbiin mana keeti wasana isaa nama sit dabre naas sii gaafata karabbi siin jeesa mana kee karabbiin kabajaa isaa sitti hime kanarraawu masjida salaatu irra caala manni keetiif masjidni isa wal qixe afooshaa fi masjidni akka wal dhabe wal qixaa miti dogongortan jin wallaala akkana godhe kaanis ni dogongore wallaalaan ni barsiifama waa keeysanii miti karabbiiti keeysanii miti karabbii taanaani salaanni mana keeti salaatanii fi salaanni mana rabbi salaata wanni wal dhabeefu sababni isaa kana waan ati ooftu kanaa miti jii wanni kitaaba rabbii irra jiru bar sheekotii hacuucaniit afooshaa jaarate maarreedhaa godhe namni naa jaarate jee masjida kana itti naajama jee sawaaba isaa ka keessa jiru balleeyse waan rabbii kennan namni kiyyaa fi keenya jee waan kana jala naanne akka saree haqqisa deebiftee haqqisaa isii nyaatteeti jedha rabbiifin kenne waan rabbiiti miti miti akka isin jettan kanaa miti wallaala jin afooshaadhaan meeshaa teeysan itti tolfadhaa bootaa jin bar dhabaafii miti falmaadhaafi naman salaanne akkas irra kaayilaa masjida kana jibbaami naman salaanneetu hay amantii fi nama adda baasan amantii fi hawaasa adda baasan qaa'idatun saree warra garbii tayyaan sanni beeytaniimi qaa'idaa warra garbii san haasawni akkana jiru kun amantii fi ummata adda baasa jedhan hiikkaansaa waan rabbii walaa'aa fi bara'aan eeggatinaa jechuusaati beeki baalagummaa agartanii kun siyaasaa diin hin balleessan meeshaan afooshaadhaa meeshaa teessan bakka itti tolfadhaa jiin miskiina jiin bootaatti tolfadhaadhaa masjida quraanatti jabeessan malee milaal jecha kana hanga inni hadhaa'umee dhageeffatu masjida quraanaa fi kitaabatti jabeessan meeshaan inni jabeessuu qabu masjidni khiishni inni ta'uuf meeshaa ibaadaatiif ta'a malee meeshaa namni hin salaanneef meeshaa namni salaatu wali qabu meeshaa xahaara hin qabneef khiishan ta'u inni adaba isaatii mitillee gurbaan tokko gaafa kaan ni gaafatan masjida irra ka'ee yoo addunyaa gaafate rabbi waan bade namicha waan bade masjida gaafatu rabbi sirratti hin deebisin ja'an jee namicha masjida keessa gurguree bitu barakaa si haa dhoorku ja'an jee namticha waan addunyaa masjida keessa dubbatu barakaa rabbi isaa dhoorku aamin jee sharaan afooshaa waan addunyaati fixeetiin jira asii wajjin sharaan afooshaadha taziyaan bidaadha shiyaadamtuu gadii tana harargee baa kanan dhageenye namni sharaan taziyaadhaa hin jiru bar rabbi jazaa kafaluu fi shiyaadamaaruun asiin aanaa dobbaa gamana ni beeytaniimi sharaan afooshaadha sharaan taziyaadha haraami jechuu barsise biyya dhugaasaati dhugaa dhiiraati itti beeynaan godhe allahu akbar wanta silaa shari'attuu qushaan qushur kana qabu kana isaan fidanii hadiisa haram kana isini gabbaaf namoo masjidaa baaftan jinamma akkana jettanii gaafitti yaada gaafi soddomii saddeettaffaa sababaaleen sodaa rabbiitti dubatteen agarree ibiddaan taphatta jinje hayyee gaafitti yaada gaafi soddomii saddeettaffaa sababaaleen sodaa rabbiitti harkatan maal faadhaa gaarii sababaaleen sodaa rabbiitti harkatan afur kadura al-iimaanu billaahi wal yawmil aakhir kasadaffaadha فدائل أن تعلم فوائد التقوى فضائل caalmaya yoo rabbi sodaatan arkatan beeku
إني صدف إني أفرف فادا حرام الرافقات في إبادة هدوميسو الإيمان يزيد وينقص قاعدة جتو تخاف رفاتي فدلاتا نملي وان درجة إسا بيخو جبيسا أكبان جبيسوني دما فايدة تقوى بيخو جزيجت فايدة تقوى بيخو كثرة الطاعة خاف رفالان كثرة الطاعة أن تعلم فوائد التقوى إني لما فادا حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أفرنوا لك يا سنيف كلامي واني خنا لمان الدي بسيف جن ربي تأمنوا جلا أسماء في صفاتها أقرب بما لربي بيخو يتان خدراسني لا ربي تأمنوا وياك يا مت تأمنوا فايدة تقوى بيخو سنبودر مالي نسنينجي خافرفا أكنا ديرتي كثرة الطاعة هاي أفرن كنما دي بتي فسروا يوفيتي ربي تأمنوا خنان أسماء في صفاتها ربي بيخو جنين أك ربي بيتوني إلى جبيتها هل تعلم ما الله سبحان الله سرب ما خناو بيتا تجين جن غربا غافخان هي رب ما إرا غافت خناو وانت بيتا قدني ربي قلبي تي خيستكن رب من كن قلبي تي تركن أكن هي ماذا تعرف عن الله سربي خنا رامال بيتا وما قدر الله حق قدره أقرب بملي ورب بيني خناتو إيمان قدسا جنين تقوان خنانا كما خدراتي أقرب بملي رب بيخو رب تيامنو خنا جلا خناج أسماء في صفات أفعال هايا إني لما فا يوم القيامة تيامنو وقاجن جنة جهنم جزاء لما قبا قباتو ورا أنبيوتا دبتيت ربين إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار نتيسان خبتيس نجرة بخالصة بخصلة حالة كان إسان خبتيس نجرة وهي خصلاص ذكر الدار الآخرة يادنا بيابودا أها أنبيوتا فارفمين بر ياد آخرة خيسة بيخون كن تفاصيل آخرة بيخون كن مشا علماء ودون تين مشا أنبياتي غمس لا مشا ورا مجرشا ناسا مشا جرسانيت أنبيوتا دبتي ربنا كنجي أولي الأيدي والأبصار قوة العلم وقوة العمل أكنيتشو جنين أسرد ديبيتي آخرا بيخو خلما فا إني صدفا فدائلة تقوان قبط ومن يتق الله يجعل له مخرجا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا واتقوا الله ويعلمكم الله هدو دا فايدة ربي صدادا نما ربي صداتي ربي كان يسا غدا خناف كان غدا خناف كان غدا جچو خنا قبا قباتو خن قاليسني اسيامو جنين اني افرف فادا عباده هدميسو في دل رافقاتو الايمان يزيد وينقص يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه قبطي افرن كناني سببالين تقوى ربي اركما جنين هيا غافي غاري ختيان غابي صدمي سغلفا حكمين هيدي خيس جرتو مالي حكمان هيدي خيس جرتو فايدة مال فرابر دلان هيدي قباتو خيسا مال بر غافي جتورا توكو براءة الرحم شني دلا علم نما أدئبو نكاح غدتونس شني نما أدئبو هيدي نقود تلوفتو ilmoon gadaamee isatti hin qabanne jechuudha milikkata hima chaarjii gizeerra kaayan bar fudhatee fi hin fudhanne lawjee fi minaamme waan irraa beektu qabdaame milikkata jaarsaa jaartii walitti hidhaaman ilmoon ittiin qabanne milikkata wanni beeytuun hogguu baatiin geeyse heeydiin irraa dhufu ahaa namni kun gizee waliiqu ilmoon abaluu أستين دبره كل خنا أديبو جنين he rahima nama dalota nama addeebu hikma khanatiif jecha rabbiin heydii dhala godhee damu katabahu Allahu ala banati adama oo kama qala sallallahu alayhi wa sallama nijra hikma ra tokko khan salaanni buluga ballagun dhalada yoni fi hummana ma warku taate maniyar ku taate heydin irratti arkamun isaanifis ballagu jaan واجبنا شريعتي جلجر انت لا هيدو ite salaanni siidhaaf hoota amaletti hin qeebalamu riwaaya to takka dhageessani
أكديم بلغت جمانا سني أها توكو خنا برمان توكو جزء ولي خنا الدبي خنين هي ها حكمي خنيني تو الرجال ما قافت طلاق الدبان عدة الوفاة وعدة الطلاق رجعي بايني خنقوتو نساء مال الدقيقة وماما نما أكلون انتاني الدقيقة في ربين خنا الرقود والله تعالى أعلم هيا قافية فرتما فا باكتين طارمو نجيزة باكتين واني أصلي نساء والنفو نساء نادم روثي في بولي نساء طهاراجا أكا غافا خان حديثة غالا دقا بكا غالا دقا آنان سادوغا فنچان سادوغا جتون جروسا بخاري أوديس أكا نديرتي أسرت توقو ديبي حديثة سنين أدلة كي جانين والنفون إسان يادمو فلتين ساتي بي فنچان ساتيس طهارا wanni gaafa jiru tahaara gaafa du'e baktiye ayyumaa ihaabin dubiga faqad tahura akkana ja'amaa wanni immoo zaatasaa keessa gaafa jiru najisaa gaafa du'eenii hun gaafatin ka haaya gaafetti yaa gaafii afurtamii takkaffaa bismillah udua eegalu waajiba moosunnaadha jecha irra raajiyatti bismillah janii udua eegaluun istiibaab hadiisa Khallaad ibn Raafi' tawadda kama amaraka Allah akka rabbiin si ajaje waddaadhu jeenjan mahalli ta'alimaati he rabbiin akkami ajaje yaa ayyuhalladhiina aamanuu idhaa qumtum ila salaati bismillah jaan jenne akka dhiqadhaaje hadiisni هو لا وضوء لمن لم أكن خجوس لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله نما مقارب بن دبتين فدو ننجر خجو استبابا في كمال يعني خنات صارفة على القول الراجح والله تعالى أعلم ودو رب بسم الله يجون استبابا جتشجو هيا قافية مرتمي لما فا يفوقون صلاة غيث النجراي كثرة الحركان وان صلاة بلسو جنين لكاون حاجة عملت هنتو دور كمان أسرت ديبيه بوتا صلاة راوا حقو باني فإن كان لابد فواحدة جئ جان أسي أجي ضرورة يو جبات ملي دور كمان غافة ضرورة جبات أكا صلاة خيسة ديما صلاة خوفي خخانا رجبات جرا نمتچ نگا جرمو وقوموا لله قانتين ساكتين سوجته خشوع سوجته هند قبتا هنگ تفسير سغلي في خدني اتي اوفني اچرت ديمه نمتچ صلاه جرو قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قام قلبيدان اچ جراتو قبا بكوا هوقو في واتو تلچو جين وابر وصلات تاجين هايا غافيت يا لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه قلب نما خنا ودو خرب بسودات تاتي قام إسالين إفدقبه غافة أريد كنا في كنا بدو هنكا بجيج دور كده غافة تيار غافة أفرتاني صدفة هاي دين تارمو نجيسا ولا خا إمامة تلفتو ولا خمرتوتي ولا كوتي خانا وجه چوسين ما بر سلا دوبا دابتاني حالان غادان كيرا غدن اكا خيت هي كوتي دبيت انما جيكم النقو ما فيا مال ونكسي تركي ربي خيتي عبادة ربي جرامي سلا دوبا فوداني تم حالن قاد اللال إرد آوانا إقامتي خبروا صلاتو كتا سريت إنغ ديمي كره نما قبدي ونكسي اور كمادا أدوا هابيوكو خبجا لال أبا ما تلمكا بكت أبتو بيخو قبا قدين ربي أبتو في بيخو قبا هقو الله أكبر جوسن قلبي إسارتي جتشا خانا واني فالي سوكا قلبي رنجراني رسالة خشوع صلاة باب سنرد قواعد الحصان في الاستعداد لشهر رمضان رسالة جتورة باب واهي صلاة ركتي جتشي أتي الله أكبر جتو في واني قامني خي تجر ولم فالي سنجي ربي تندر قدا رغو جتي واني برو خيسر قدا خاتنان نيسي تخم مالي غافين جتو قلبي تيترا كان ديان نيچو هيه غافي تيان غافي أمرتمي صدفة
Heydin xaaramo najisaa. Heydin najisa. Firraa dhiqii hadiisa juusaniin dhiqannaa akkanaa fi akka dhiqe haju asirra deebi'ee heydin najisa warri xahaara juu qaliili jecha irra raaji'a aqwaa aksara hanga ijmaa dhiyaatu heydin najisaa akka fincaaniin laalamti. Taakka mustahaadaan ammoo inni kun najisan qabu wudu'a diigaa tamaamul minna lisheekh al-albaanii oo kamaa qaala rahimahullah. Hayyee. Gaafii 44 xaaraan maletti quraana qara'uun ni jiraayi. Xaaraan maletti quraana qara'uun jira moo hin jiru gaafii jiru. Xahaaraa hadasa akbarii fi asgar janii xahaaraa xiqqoo fi guddottis namtichi wanni inni tahuu qabu quraana kabajuudhaaf wudu'as xahaaraas hundaahuu eeggatuuf huwa al-afdal santu caalaa dhuguma dhiire inni taakka yoommoo wudu'a qabaatuu baate istanjaa qabaatuu baate namtichi kun quraana qaraamoo kam yoo qaree ni dilaawaa adillaan ni dilaawa jettu lafan jirtu haya ni bakkaa kayoome hirakla قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم قرأ يجرى رواه البخاري قال لك ربك أمن سنيت إر نجسة مسلمة ربك أمن خودوا قم سنير واني آيات تكخيس بكي هند قرآن خيس بكي جنين أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض هايا أسر الديميتي حديث بخاري وديش كريهتو نجاسة وجه تاون جب يا نبي ربي أبي هريرة نبي محمد جنان علمت أن المؤمن لا ينجس مؤمن النجسون بيتو ينجي مؤمن النجسو خناسك كبتت نمتج نجاسة رتي أدلان جرت إنما المشركون نجس وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله نمتجسون قل يا أهل الكتاب تعالوا قرأ اجرا خنر نجسا قرأ تعليم الله هاته خنا تعليم في قرانه متي هي هاته تي ندلاوا والنجو هنجرو أفضل قرآن خبجو قبا وفق الله الجميع قافتيان Gaafii 45 nama fincaanuu tokko fincaan adiisu jedhanii gaalarra kaa'uun ni jiraayi. Ijoollee fincaantu akka fincaan dhiiftu jedhanii gaalarra kaa'uun ni jiraayi. Gaalarra yoo kaayan ijoolleen tun fincaan halkaniif jala fincaanuu ni dhiifti. Manni dawaadhaa dhaabbanni fayyaa kaa addunyaa tokko hin gabaafne kana. Leenjii kana manni haakimaa tokko hin kennine. Akkanuma janii ijoollee yoo irra kaayan fincaan gaalaa yoo obaasan dawaa ta'uu hadiisa Bukaariidhaa dawaafni taha dhageenyee jirra kabiroo keessatti. Ijoollee fuudhanii gaalarra kaanii gaallee halkan wajjira faayii duuba waan halkanii dhoorkudha qaba. Hayya hawwatuun dubbii miti. Hee guyyaada warra karoora irraa beeti jette jedhu. Gaafitti haadha. Haya gaafitti haadha. Gaafii 46 zaatii azaanii azaran quraana qara'uun ni jiraayi. Muazzini azana jiru. Quraana qara'uu fi azana deebisuu hamtu caalaa. Ibaadatul waqti baaba juuggizee deebite ibaadaa yeroo laaluudhaan azana deebisuutu afdalu. Zaata ibaadaa lamaanii quraana qara'uu fi muazzin jalaa deebisuu hamtu caalaa yoo jette quraana qara'uu caala. Hee وكل مبدول في حكمه جعل بدلا ورب مفضول يكون أفضلا جزيتك تك وني ذات ستك على ما يقب سبب برو لالودان خبرو يسني على أجي أرى إبادة الوقت لالودان أذان ديبسو على ذات إبادة والكنا هنا إبادة مطلقة غوني بيخي قرآن أمو ذات قرآن قرأوتي في أذان ديبسو خمتو تعالى يوجدتمو قرآن قرأو تعالى إنه كلام الله الحمد لله هيا قافت يام Gaafii 47 imaamni yoo irraanfate jala deemuun ni jiraayi. Imaamni yoo irraanfate wanni inni irraanfate ibaadarra ida'uu yoo taate ibaadarra ida'uu gaafa jedhan akka
salaata rakaa afurii shayyoo godhe jala deemuun dhorkamaadha. Subhaanallah janiini kute inni fixee haa dhufu ta'anii eegan. Haya akkana gaa. Yooniif immoo salaanni inni irraanfate kun waan sujuudu saawiin guutu ta'e akka waajibaata dhiisuu fuqahaayni gaa waajibaan akkana jaa akka kana wantoota akkanaatiin akki jaaniin jala deemaniituma hogguu inni sujuude boodarra wajji sujuudan. Baaba ibaadaa man ahdatha fi amrinaa haadaa maa laysa minuu gaafa dalage jalan deemanii jan gaafa immoo wanni inni ida'e kun waan sujuudu saawiin guutu ta'e jalani deemanii falammaa qaama ashaara ilayhim an qaamuu ka'aa jechuudha ishaaraatti godhe jechuudhaan ni ka'anii kaju jala deemanidha gaafetti aanu. Gaafii 48ffaa hukumii dhalaa janaajenuudha maali? Akkana dhalaa janaajenuun hukumin isaa maali? Gaafii jettu kun akkaataa sadii ilaala. Gaafa wanni dhiiraa dhala haasawni dhiiraa dhalaadhaa akkami jechuu beeki gaafiin janaajenaa jiru kun dhiiraa dhalaa waliin haasawuun akkami jechuudha gaafiin kun. Gaafa haasawni dhiiraa dhalaa iddutti argame kun waan diinirra ra'u ilmi itti waan rarra'u hogguu ta'e fahuwa jaa'iz asliin isaa masruuq darasaa Aayishaati jaan habiibatul habiibi jeet irraa odeessa jaan jaalatamtuu jaalalloo rabbii jechu masruuq kuni dhiira sheeyni isaa eenyuun isinin jee dhalaa qaraayisee jechuudha sagalee hadiisa Aayishaan odeessituu kanaatii fi sagalee dhiirarraa qaraatuu kana baanteet dhiiraa dhalaa idduu hogguuniif wanni diinirra rarra'u ta'e fahuwa jaa'is haya taakka amrii irshaada nasiyaa waan ta'u hogguu ta'e hoo faqaalat هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون تفسير سعدي آية خنجلت كجو dalam magala dhaqatuuni dandeessi jechuudha qaceelcha jira magaalaa dhiiraa dhalaa jira keessatti adda baafadhu magaalaan akkuma maqaa kana achi jalatti hal adullukum mim kanaan jamii muzakkar alaamaa jamii muzakkaru saalim janiin saan isiniin qaceelchuu jechuu sagalee obboleetii Muusaa tanaa fi sagalee warra ummata dhiiraa keessin itti haasoitu kanarra jirra barama dalam magaalaa dhaqatuuni qabdi sumaan dubbatu jirtaa beekadhu gaafa kana dalla alal jawaas lama diiniin hime addunyaan hime kasadaffaa jarri kun wal fuudhuudhaaf wali haajame taanaan yooniif wali haajaman isii tana hal nabarta ilayhaa hadiisni juu asliidhataha ani abalu si fuudhuufiin deema فيما عرضتم به من خطبة النساء آية جوكي جنيفة سرن دل تيجرت جارس الرادوي هنگا هيدين تن إدان تن رمجرتي برنا يو ربنا لا فسفو دافين دي مجتشون إني أجمما جن جتش عبد الله بن عباسي تفسير ابن كثير أما سين إيقاد وغانا نوتين nama fuudhuu deeman ittiimuun jiraatu rakka ceelcheensi ittiimu jira haya hal nadarta ilayha hadiisa juufi taariiqa irra fiduu quraana suuraa baqaraa kaniin sittiimu kanaan kun hayyee abaluu anin kun siiniin taha si fuudhuufiin deemaan shari'anni hayyamamu waliigallee asirra deebi'ee jaalalti falagooytaatiyya yooniif jiruun mijjatuu baatte takkaa karaa walit dhufuu fi dhabee eeguma wal tahanii booda nama kana qaadhimatanii dhiisuun jira gaafiyyuuf keessaa qaba yooniif waliigaluu dhabuun dhufe oo mijjatuu dhabuun dhufe nama kana yoo dhiise hukumiinsaa akkam jaama laa khiyaanaan jaamu Abdulaziz ibn Bas akkana jeejan hindilaawu
namtichi isin isa siineeruma jetteeni jaalalti falagooytaati boodaan naammi jennee yoo heettu taate inni siin fuudha jeeni boodaan naammi jennee yoo hajuu taate khiyaanaa ni jaama idaa tumina kaana keeysani galaa jennaani laa yoo duriif itti qabate malee qaadhimatee yoo dhiise hin dilaawu kitaaba kamii qabaan isiniin jee fiqhu sunnaa jechi ka sheekha eenyuutiin siin jee kitaaba sanii achirra katabate Abdulaziz ibn Baaz rahimahullah haya sadiini mimma baaba ilmiidha baaba addunyaa baaba fuudhaa heerumaa gaafatuu ni danda'a sagantaa ala fixuu odoon tahin barbaade taanaan nama isii aalii isiidhaa isii gaafatee naqa ceelchii kara warra biyya takkaa taanaan nama isii halaal isaa godhu deemee haadha abbaa gaafatu takkaa nama bakka bu'u gaafatu akkanaani mana hulaan seenan jeni bifa akkasiitiin deemuutu irra jiraata wa illaa haasawa nagaumaa fayyaa yaada jaalala dhiiraa dhalaa idduu jiru haasawuun gurri zinaadha godha zinaan gurraa dhageeytiidha rawaahul bukaariyyu hadiisa haraamii jettan kaafraffaadha haram eegareefu meeqaan hime sadiin hime kaafraffaa kun haraami warra sagantaa ala fixu warra qilleensa irratti wal dhukkeeysuunta ho ijaantiyyaan qixaaxa laal ammoo namtichi tokko nama kana siin fuudha jechuun hin dhoorkaan qabu kana hundaan duriyyeen gubbaa qilleensa kana irratti namni wallaahi rabbiin si kakadhee wal qixaaxe du nama xiqqeeyse rabbiin ni xiqqeeysa jedhan nama fadiyaa nama godhu rabbiin fadiyaa isa godha jedhan wallaahi mana sattuu jalaan boo jedhu aljazaa'u min jinsil amal namni waan carraaqe murata jedhan abadan wallaahi rabbii dachii samiitiin si kakadha rabbiin uumaa isaa nagaa waliin gannaqee akkanumatti hin dhiisutu bilaa jazaa'in akkanuma nagaumaa fayyaa jecha afuriin himee kaafraffaa haraami kana sadeen adillaa isaa himeetiin jira akka irraa eeggattan sagalee yaada fedhinnaadhaatiin walitti haasa'uudhaa haraami kaju gurri zina godha zinaan gurraa maaliyye hadiisa bukaarii odeeysan jenne kaafraffaa isa kan quraana irraa oo adillaan hogguu abbaan abaluu eessa kute janii dubbatan jecha laaffiftee jecha dhalaafitti dhiirafitti as yaamu hin dubbatin jedhe أورا قبض الدين أورا قبض فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا هبوني في ديرا دلا ولد دبتن جيتشا ديرا دلا ولم خجل شفل دبت داجي نمنو خن بودا سجنتا حرام نيتهم ملا سجنتا حرام نيتهم ملا أكا جيتشا ديرا خرا دلا يا من دبني جربي دور كادا خافرفا كان رجل سجلين دلا دا أورا دا وان سدين درا سمالي هنداو أدلة داني نمنسيا وفق الله الجميع قافت أنت جوابين أفرتمي سجلفا صلاة جنازة خيّة تركوا الفود نجراي صلاة جنازة خيّة تركوا الفود نجراي عبد الله بن عمر الفود يعني مرفوعا حكمي جدا الفود ما خجو شيني والله خنا راجيا قدجان مرفوعا حكمي نعم ندن داما والله أعلم قافت أنت تيساب جي چارب بهاو تيساب جي چارب بهاو يا رب بنو أرارب يا رب بنو راكبل يا رب بنو راكبل يا رب تؤماتي في رحمتها يا رب بول دوغونغورا غافي في ديبي خنا خيسة تركبه أكفر راديسه وان أدلة قبول أمانة ربي تديرك أمانة مهنداتي نمو أكخنا ببهيغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته